咱我来看国际消息。亡灵节这个节日是墨西哥真重要的传统节日，不过今年却是传出意外。俄罗阿潘市的市长卡洛斯，伊参加亡灵节活动的时阵去互枪杀，不幸死亡。那墨西哥总统是大力谴责，嘛表达深深的哀悼。民众伫咧墓园内面点蜡烛，因为因相信安尼死人伫咧亡灵节期间，互过身的亲友倒来人间的路照较光，抑佫用菊花的香气加色彩做引路灯，替亡灵指路。热烈温馨的亡灵节是墨西哥重要的传统节日，规家人伫咧墓园守暝，用音乐加鲜花纪念过身的亲友。Esta es una tradición que nos han heredado nuestros padres. Pues nosotros tenemos la creencia de que el día 1 y parte del día 2。因过今年亡灵节所传来悲伤的消息，面对很久的乌鲁阿潘市市长卡洛斯，伫咧参加亡灵节庆祝活动时阵遭受枪击，伫咧现场甲民众拍照后这阵翕相，是被记录的最后的身影。伊长期以来呼吁政府采取更加侪措施，解决暴力加毒品犯罪问题。Los agresores aprovecharon la vulnerabilidad de un evento público para realizar el ataque. Condenamos enérgicamente este crimen y tengan la certeza de que no habrá impunidad. Como en otros casos, llegaremos hasta las últimas consecuencias para que este acto cobarde sea plenamente esclarecido y todos los responsables sean detenidos. 墨西哥总统肖恩·鲍姆伫社群平台发文谴责这件谋杀，并且向卡洛斯的家人甲市民表达深切的哀悼。墨西哥安全部讲已经抓到2个嫌犯，另外还有1个人死亡。乌鲁阿潘市农业正兴，主要是生产油来啊，收入袂歹，所以也真济乌帮争夺的战场。这件谋杀案让人看到墨西哥对政治人物的暴力问题依然正严重。这几年来已经有几60个市长甲记者被杀害。记者综合报道。